Теснуло сейчас. Ну стой. Открывай, чтобы ему было видно 15. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski, a Ty Bogu je zanieść połączone w różaniec, święta Panno Maryjo, pełna łaski. My także mamy małe zwiastowanie, my też czekamy Twego nawiedzenia, my też Jezusa zdrożnych serc szukamy, w tajemnicach radosnych módl się za nami. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski, a Ty Bogu je zanieść połączone w różaniec, święta Panno Maryjo, pełna łaski. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski, a Ty Bogu je zanieść połączone w różaniec, święta Panno Maryjo, pełna łaski. My też szukamy i oznanić woli, i jak nikt poznalaś nasze ludzkie drogi, gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami, w tajemnicach bolesnych módl się za nami. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski, a Ty Bogu je zanieść połączone w różaniec, święta Panno Maryjo, pełna łaski. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Пане, ўсё знаходзіцца пад Тваёй уладай, і ніхто не можа супраціўляцца Тваёй волі, бо Ты стварыў неба і зямлю, і ўсё, што пад небам, Ты, Пан усяго сусвету. Гэтымі словамі антыфона на ўваход, паважаныя, распачынаем наш удзел у святой імшы, перажываючы 27-ю звычайную нядзелю. У сённяшнім Божым слове пачуем, як вучні Пана Езуса просяць о помножении веры. Иисус Христос говорит, что наиважнейшим проявлением веры являются наши христианские учинки, наполненные любовью и милосердностью. То мы будем молиться, особливо падчас гэтай святой імшы, каб добрый Бог одарил нас потребными ласками, каб мы мели отвагу, мели силы, каб менавіта сведчыць нашими добрыми учинками, подтверждать нашу христианскую веру. Падчас гэтай святой імшы я малюся за памерлых, просячы добрага Бога ад міласэрнасці для Цюлькевіч Юзафа ў першую гадавіну ад яго смерці, таксама для памерлай Ніны і Елены. Падчас гэтай святой імшы, паважаны, будзем сведкамі таксама хросту дзіцяці, таму пытаюся, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці. Імя? Марыя. Чаго вы просіце ў касцёла Божа для Марыі?
Просячы хросту для ваша дзіцяці усведамляеце, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яе ў веры, каб захоўваючы Божыя запаведзі, яна любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. Хростная ці гатовая дапамагаць у выхаванні гэтага дзіцяці. Марыя, хрысціянская супольнасць, прымае цябе з вялікай радасцю, ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людям добрай волі. Хвалім Цябе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, Володару небесный, Божа Ойча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єзу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отца. Амен. Молимся, усемогутный вечный Боже, Ты щодро даєш усім, хто Тебе просить, большим яны заслуховують і жадають. Будь до нас милосердный і пробач нам грехи, які непокоїть наше є сумлення. А так само дай нам то, об чим просить Тебе мы не отваживаемся. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Авакума. «Докуль я, Пане, буду кликать, а ты не чуешь? Докуль буду кричать Тебе, гвалт, а ты не ратуешь? Навошта показываешь несправедливость и глядишь на несчастье, рабунок и гвалт передо мною? И узникая спречка, и паўстае разлад. И сказал мне Пан у отказ, запиши, что бачишь, и растлумач на таблицах, каб читач мог легко прочитать, бо тое, что бачишь, прызначана яшчэ на пэўны час і гаворыць пра канец, а не ашукае. Калі нават будзе марудзіць, чакай, бо прыйдзе абавязкова, не спозніцца. Вось знемагае той, у каго несправядлівая душа, а праведны будзе жыць, дзякуючы сваёй вернасці. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. На голос Пана сердц не закрывайте. На голос Пана сердц не закрывайте. Прыйдзіце, заспяваем Пану, усклікнем Богу з каля нашага збаўлення, станем з падзякою перад абліччам Ягоным, у песнях усклікнем Яму. На голос Пана сердц не закрывайте. Прыйдзіце, паклонімся і упадзём, укленчым перад Панам, які нас стварыў, бо Ён наш Бог, а мы народ Ягонай пашы і авечкі Ягонай рукі. На голос Пана сердц не закрывайте.
О, каб вы паслухалі і сягоння ягоны голас, не рабіце жорсткімі сэрцы вашы, як ума рыба, як на пустыні ў дзень маса. Дзе мяне пашукалі айцы вашыя, і выпрабоўвалі мяне, хоць і бачылі справы мае. На голос Пана сердц не закрывайте. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, нагадываю тебе, каб ты распальваў дар Божий, які ёсць у табе праз ускладанне моих рук. Тому что Бог дал нам не духа боязі, але силы, любові і цвярозасці. Дык не саромейся сведчання нашага Пана, не мяне, вязня ягонага, але паводле сілы Божай. Далучыся да цярпення ў дзеле Евангелія. Трымайся прыкладу здаровага вывучэння, якое ты чуў ад мяне ў любові і веры, якія ў Хрысце Езусе. Гэты прыгожы скарб захавай, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў нас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Пана триває навеки, а тим словом есть добрая новина, обвешенная вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пана з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Апостолы сказали Пану: «Дадай нам веры». Пан сказал: «Калі б вы мелі веру з гарчычнае зерне, вы маглі б сказаць смакоўніцы гэтай: вырвіся з карэннем і перасадзіся ў мора, і яна паслухалася вас. Хто з вас, маючы слугу, які аре або пасвіць, скажа яму, калі ён вернецца з поля: як прыйдзеш, адразу сядай за стол. Наадварот, ці не скажа яму: прыгатуй мне павячэраць і, падперазаўшыся, прыслужвай мне, пакуль буду есці і піць, а пасля будзеш есці і піць ты. Ці будзе ён дзякаваць слузе гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае? І вы таксама, калі выканаеце ўсё загаданае вам, кажыце: мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Похваленный Иисус Христос. Приглашаю детей ближе. Как дела, красавчики? Все классно? Супер. А настроение как? Оценки в школе тоже классные? Какой сегодня день? Воскресенье? Только воскресенье? Я забыл в начале Миши Святой сказать, что сегодня день, когда мы молимся тоже за всех наших учителей, воспитателей, за катехетов, за всех людей, которые передают нам знания, да, которые нас учат быть мудрыми, хорошими, умными людьми и христианами также. Дорогие, сегодняшнее Евангелие такое интересное, да? Пан Иисус со своими учениками. Ученики что просили сегодня у Иисуса? Что они просили? Кто слушал внимательно Евангелие? Что просили ученики? Я об этом тоже в начале Святой Мши говорил. Что просили? Так, один человек только слушал. Чувствую, надо бы... Веру. Супер.
Ученики попросили Пана Иисуса веры, да, помножь у нас веру, да дай нам этой веры. Наверняка ученики, глядя на Иисуса, который много чудес сделал, который проповедовал, да, который оздоровлял, воскрешал, ученики все это видели, и им хотелось тоже так поступать, тоже так делать, да. И они понимали, что веры у них еще замало. Замало, чтобы тоже делать эти чудеса. И они так нормально вот так вот собрались, подходят и говорят: Иисус, да дай нам веры. У нас замало еще этой веры, чтобы точно так же жить, проповедовать, чтобы наполниться так целиком и идти в мир, как ты. А Иисус что говорит? Говорит про морковку, которую, если бы у вас была вера, была бы, скажем, пересажена только одним словом, да? Потом он говорит вообще на другую тему, можно сказать так, стрелки переводе, да, говорит про слугу, говорит, и хозяина. Это, знаете, как в том анекдоте. Встречаются два друга и говорит: слушай, одолжи мне 100 рублей. Говорит: ну нету с собой. Говорит: дома. Ой, извиняюсь, нету с собой. Говорит, спрашивает: а дома? А дома у меня все хорошо, все нормально, все здоровые, все живы, все хорошо, да? Так вот резко поменять тему. Что-то похожее в сегодняшнем Евангелии. Иисус меняет тему. Но не просто так меняет тему, а говорит именно о поступках, о служении. Теперь у меня такая просьба. Кто хотел бы помочь мне в сегодняшней проповеди? 2 человека надо. Это была первая. Ну и ты, малышка, ходи. У меня что-то есть. Что у меня в руках? Швабра. Швабра и? Тряпка. И тряпка. Хорошо. Вот мы слышали про слуг в сегодняшнем Евангелии, да? Я буду таким царем, начальником, и даю вам задание. Ты, малышка, держи швабру, а ты держи тряпку. И у вас задание подмести весь костел, протереть пыль, а в идеале еще и пол помыть. Как вам задание? Сделаете? Сделаете? За сколько справитесь? За 10 минут. За 10 минут? Посмотри на весь костел. Успеешь за 10 минут? Ну, ты маленький мистер Пропер, конечно. Супер. Хорошо. Но вы согласны, да? То есть вы не против? За просто так. Я вам ничего потом не дам, не заплачу. Ни одной конфетки. Будете убирать? Все равно будете убирать. И ты будешь убирать, да? Хорошо. Я сейчас заберу швабру. Помните, да? Это 2 мои слуги. А я король. Дорогие, кто хотел бы быть королем? А кто слугой, чтобы убирать костел? Есть все-таки среди нас такие, да? Хорошо, возвращайтесь на свои места. Я вам уже говорил, что вы красавчики, да? Но вы не просто красавчики. Вы красавчики в Божьих глазах. Супер-мега классные, крутые красавчики. Круче вас нету. Знаете почему? Потому что такой маленький эксперимент я теперь сделал. Конечно, многие хотели быть такими царями, королями, чтобы раздавать указания. Ты иди убери то, ты иди сделай это и так далее, да? Но много кто из вас поднял руку, когда я спросил, а кто бы хотел бы быть слугой? И многие из вас подняли руки. И это классно, да? И в сегодняшнем Евангелии Иисус говорит, что мы должны свою веру именно подтверждать поступками. Не бояться служить. Просто так. Делать поступки, которые будут наполнены любовью. Дорогие, много можем говорить. Можем говорить очень много про веру. Можем говорить, что у меня в сердце Бог. И вера у меня в сердце. И это все супер класс. Но если моя жизнь, если мои поступки не будут наполнены верой, ну то немножечко мы тогда будем похожи на этого царя, который только будет раздавать указания, а который не будет сам служить для другого человека. Дорогие, сегодняшнее также Евангелие, оно адресовано к особой группе людей.
ко всем людям понятно, но сегодня к особой группе людей, к священникам, к монашествующим, к людям, которые служат для Бога и для людей. Не за что-то, а просто так, с любви к Богу и к людям. Поэтому, может, сегодня в особенный способ во время Святой Мши, как я уже вспомнил, будем молиться и о укреплении нашей веры, чтобы наши поступки, чтобы наша жизнь была наполнена любовью и этими поступками милосердными. Помолимся также за наших учителей, да? Но помолимся также и за священников и монашествующих, которые для нас служат. Чтобы мы, глядя на них, тоже учились такой бескорыстливой службы для другого человека. И тогда посмотрим, что наш мир, а в первую очередь наши семьи, наше окружение, наш город будут лучше и будут наполнены любовью. Амин. Домашнее задание, да? Убирать сегодня в воскресенье нельзя. То сегодня какое домашнее задание, как вы думаете? Отдыхать. Ну, вернетесь домой, наверняка будет вкусный обед, да? А если еще мамы не успели и жены приготовить вкусный обед, то это сделают, чтобы накормить всю семью. Договорились? А дети будут помогать родителям готовить обед. Все договорились? Договорились. Ну, то хорошо. А прошлое домашнее задание сделали, которое я вам давал? Точно? А взрослые сделали? Нет? Дети вас сдали. Поэтому делаем сначала то домашнее задание и сегодняшнее тоже. Амин. Теперь отбудется сакрамент хросту. Поважане повстанем. Просим Езуса Христа быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго хросных, бацькоў і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. І Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Твае святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Выслухай нас, Боже. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Молімся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлых сям'і Цюлькевіч, за Юзафа ў першую гадавіну, Ніну, Елену. Цябе просім. Молімся за настаўнікаў, выхавацеляў, катэхэтаў і выкладчыкаў, каб добры Бог адарыў патрэбнымі ласкамі, моцным здароўем на кожны дзень паслугі. Цябе просім. Пане, Святая Марыя, Маці Божая, молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молитеся за нас. усе святые Божия. Молитеся за нас. Всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Amen. Молімся, дарагія, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благаслаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Благаслаўлёны Ты, Божа, адзінародны Сыне Езу Хрыста, бо з Твайго боку пралілася вада і кроў, каб са смерці і ў васкрасення Твайго нарадзіўся касцёл.
Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Благословлений Ти, Боже, Духу Святий, бо Ти намастив Христа, охрещеного у воде Йордану, каб усе мы были охрещены у Табе. Благословленный Ты, Боже, цяпер і навеки. Праз таямніцу гэтай свячанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Марыі, якую у веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае праз Христа, Пана нашага. Амен. Паважаны праз сакрамент хросту, прынесенае вамі дзіця, атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста. Бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Ці хочаце вы, каб Марыя прыняла хрост у веры Касцёла, якую мы разам з вамі толькі што вызналі? Як було цяпер і навеки. Амен. Всемагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народа, прабывала у Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Марыя, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Вазьміцеся разам за свечку. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросны, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Ти з милостю
Молитесь, браты и сестры, как Пан Бог. Молитесь, браты и сестры, как Пан Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и усяму костелу святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобою самим ахвяру, освяти нас просвятые таямницы, у яких мы, Твои слуги, удельничаем. Исполни у нас святую справу откупления праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях. Благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові,
разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Ось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Ty się do końca nas umilował, do końca nas umilował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Ty stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Ty się do końca nas umilował, do końca nas umilował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo lan dojrzewa, pachnie świeżym
chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umilował, do końca nas umilował. Pragnu być z Tobą, pragnu żyć z Tobą, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой. Мой Отче, Боже мой, прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой. Мой Отче, Боже мой, прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Боже мой, прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Добрий, Ти єсть добрий, Валадарі наш Пан, Ти єсть добрий. Добрий, Ти єсть добрий, Валадарі наш Пан, хвала Тобі. Mocny, mocny, Ty joś mocny,
Waladary nasz Pan, Ty jest mocny, mocny, Ty jest mocny. Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Szczodry, szczodry, Ty jest szczodry. Waladary nasz Pan, Ty jest szczodry, szczodry, Ty jest szczodry. Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Mudry, mudry, Ty jest mudry. Waladary nasz Pan, Ty jest mudry, mudry, Ty jest mudry. Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Wieczny, 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 Ty jest wieczny. Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Молимся. Усемогутный Боже, ученика по делу в этом сакраменте натолил голод и прагу наших душаў и учинил нас подобными до Христа, якого мы приняли, які живе и владарить на веки вечные. Amen. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем 27-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у аўторак 7 кастрычніка ўспамін на свяцейшай панны Марыі Ружанцовай. Парафіяльны адпуст у Граўжышках у 17 гадзін. Перад святой імшою будзе таксама ружанцовая малітва. У Солах у гэты дзень у 12 гадзін адпуст. У суботу 11 кастрычніка у Барунах адпуст Маці Божай Суцяшальніцы засмучаных. Урачыстая святая імша у 12 гадзін. Працягваецца ружанцовы месяц. Запрашаем на ружанцовую малітву ў касцёл у буднія дні пасля святой імшы раніцай і вечарам, а ў нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 10. Ружанец для дзяцей кожную суботу у 16 гадзін. Інтэнцыя для колаў жывога ружанца. Молімся у інтэнцыі ўсіх арганізатараў і ўдзельнікаў дыцэзіяльных мерапрыемстваў, перагрынацый, пілігрымак, святкаванняў і душпастырскіх сустрэчаў, аб духоўных плёнах для ўсіх удзельнікаў дыцэзіяльных мерапрыемстваў. У чацвер святая гадзіна ад 23 гадзіны і да поўначы. Кожную пятніцу ў 19 гадзін адбываецца катэхеза для моладзі. Сардэчна запрашаем. У наступную нядзелю падчас эўхарыстыі у 10 гадзін адбудзецца увядзенне ў пасаду новага пробашча нашай парафіі ксяндза каноніка Віталія Вайцяхоўскага. Сардэчна запрашаем да ўдзелу. На гэтую святую імшу таксама запрашаем, каб пазнаёміцца з новым нашым пробашчам. Набліжаецца месяц лістапад, месяц памяці і малітвы за нашых памерлых. Не забудзьце навесці парадак на могілках. У буднія дні запісваем выпамінкі перад святой імшой, а таксама пасля святой імшы у канцы касцёла. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне Мікалай Казлоўскі, 86 гадоў, Крысціна Ягіла, 75 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверам новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай, таксама ўсіх настаўнікаў, выхавацеляў, Марыю, якая сёння прыняла сакрамент хросту, яе бацькоў, хростных. Тваё абароне аддаемся. Святая Богородица,
у наших потребах не погарджай моленням нашим. І до всілякої злої пригоди вибавляй нас завсюди. Панна хвалебна і благословлена, о Пані наша, опікунка наша, сутішальниця наша, і заступниця наша, Сином Своїм нас поєднай, Сину Своєму нас доручай, Сину Своєму нас отдавай. Марія Пані Ясногорська, Молися за нас, Марія Пані Ясногорська, молися за нас, Марія Пані Ясногорська. молися за нас. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Ти найвищейший, ти найвищейший, ти найвищейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.